semuanya, ini kita lagi perjalanan ke mana? Naik mobil pickup di belakang guys. Biasanya untuk barang ini kita naik ke sana. Oke Kak Ros, hai Bukit Jaya. Begitulah kira-kira ya. Hari ini adalah hari pertama lomba. Nah, lomba untuk hari pertama ini adalah lomba azan. Jadi kami adalah tim supporternya, oke? Ikutin terus kami, lihatin keseruan di hari pertama perlombaan FTQ Kecamatan Merbo. Bye-bye. In the eyes do, and when you're feeling alone, oh baby, I'll be right here between the sea and silence. So breathe easy, my dear. You can find sunshine in the rain. I will come running when you call my name. Even a broken heart can beat again. Forget about the one who caused you pain. I swear I love you in a different way. I know the love is so unforgiving. You've been a victim too many times. Halo semuanya, kita tadi baru siap tampil lomba azan. Nah, kita mau pulang ke Bukit Jaya.